안녕하십니까? 안녕하십니까? 어? 비합을 주식회사 비합을 서번트 패밀리에서 열정 강의하고 있는 국내 전도사 임혜경 블루다이아입니다. 여러분들 어저께 너무 즐거우셨죠? 제가 여러분들에게 궁예를 꼭 알려드리고 싶었는데 오늘 귀한 자리 만들어주신 우리 정현주 크라님께 감사 인사 올리겠습니다. 저는 한국 나이로 61세입니다. 자, 궁예 우리 시간이 없는 관계상 오늘 다른 지금 현지에서 우리 정보들은 많이 아쉬워 계시지만 한국에서 제가 느낀 그 체험 사례 위주로 빨리빨리 진행을 좀 한번 해보도록 하겠습니다. 음, 궁예 여러분들 다 사용하고 계신가요? 다 사용하시는 분들 손 한 번만 들어보시죠. 오, 진짜 많이 사용하시고 계시네요. 자, 음, 잘 안 열어. 어, 예, 안 돼. 거기서 눌러주시면 그냥. 거기서. 자, 여러분들에게 지금 넘겨주세요. 안 되고 있어. 자, 여러분들 오른손 한번 들어보실게요. 자, 자궁의 위치를 말씀해 드릴게요. 배꼽, 배꼽에, 배꼽 위에다가 여기가 지금 우리 여자의 제2의 심장, 제2의 심장이 여기 자궁입니다. 너무 소중하죠. 네. 여기 관리를 우리가 평생 궁예가 나오기 전까지는 관리를 따로 할 수가 없었어요. 왜 중요하냐면 궁예 중심으로 모든 장기가 이렇게 이 안에 복부에 다 들어가 있어요. 여기서 보시면 질의 길이가 나오죠. 질의 길이가 몇 센치인지 아세요? 7cm. 평균 7cm입니다. 자, 궁예가 하는 일은 생리혈이 나오는 통로, 정자가 들어가는 통로, 아이가 출산하는 통로입니다. 질이 7cm인데 아이가 나올 때는 음,
30cm로 늘어납니다. 너무 놀랍죠? 그래야 30cm로 늘어나야 아이의 머리가 나올 수 있습니다. 그래서 출산 후에 관리할 수 있는 우리가 의술이 없기 때문에 자연적으로 우리가 지금 출산하고 나서는 그냥 건강 상태로 그냥 무방비 상태였다. 음. 제가 여성이라면 모두가 체험 사례들을 가지고 있는데 지금 몽골인들은 지금 우리 글로벌 몽골인들은 다양하게 지금 임상이 나올 거예요. 그렇지만 저는 제 임상으로 말씀을 드리겠습니다. 음. 음. 이쪽에 보이는 쪽이 55세 궁예를 만나기 전. 이쪽은 궁예를 45일 쓰고 하관이 변한 모습입니다. 저는 여성분들이 입 주변 여기가 궁을 표현할 수 있는 위치라고 보시면 됩니다. 속에 우리 질과 자궁은 속의 내부에 있기 때문에 여기에 있는 그러니까 자궁과 질이 건조해지면 여기에 있는 수분을 3초 만에 당겨갑니다. 그래서 질과 자궁의 건강을 얼굴로 표현하면 여기를 보게 되면 쉽게 알 수 있습니다. 저는 20년 동안 산부인과를 20년 동안 일주일에 2번씩 다녔습니다. 20년 동안. 염증, 면역력이 너무 없었기 때문에 무방비 상태였어요. 그래서 그런데 궁예를 쓰고 나서 이렇게 건강이 좋아졌어요. 자, 궁예를 쓰게 되면 여러분 우리가 나이를 들어 보이지 않는다, 보인다. 이거의 차이는 뭔 줄 아세요? 자세입니다. 제가 등을 잠깐 보여드릴게요. 이렇게. 등이 척추가 바르게 곧게 이렇게 서 있게 되면 모든 장기가 제대로 잘 자리를 잡고 있다는 겁니다. 저는 61세인데도 불구하고 이렇게 부인과적으로 모든 질병을 알고 있었는데 지금 너무너무 건강해졌습니다. 궁예 하나로.
그 다음은 94세 어르신입니다. 응? 이분은 어떤 사례가 있었냐면 자궁이 빠졌어요. Шсан гинэ. 수술도 안 되고 Тэгээд ингээд доошоо бүр ингээд урссан. Тэгээд хагалгаанд ч орох боломжгүй байсан. 기저귀를 12장씩 하루에 쓰셔야 Тэгээд 돼요. ингээд өдөрт ингээд памперс ингээд том үний памперс ингээд 12-ыг ингээд хэрэгэлдэг байсан гинэ. 이런 분에게 궁예를 전달하고 한 알 반, 두 알을 쓰시고 바로 화장실까지 가서 팬티를 내리고 소변을 보실 수 있게 질에 힘이 주어졌습니다. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань болохоор одоо ингээд памперс зүг шаардлагагүйгээр те яг ингээд зүгээр өөрсдөө ингээд 2-ыг ч юм уу эсвэл 3-ыг хэрэглээ те. Тэгээд 0 орохдоо ч гэсэн ингээд өмнө нь болохоор хүнээр төвчүүлээд ч юм уу зүгээр памперсаар ингээд юу яд өдөр хоногоо өнгөрүүлдэг байсан бол одоо өөрсдөө зүгээр 0 руугаа ороод бие засдаг болсон байгаа гэсэн. 정말 여성이 아름다워지고 싶으면 궁 관리를 잘 하시게 되면 얼굴까지도 94세의 어르신인데 얼굴도 굉장히 예뻐지십니다. Тэгэхээр энэ саваа бид нэр ирүүлтэй яг ирүүл гоё арчлаад байлгаж ивэл бид нар хэдэн настай ч байсан хөгшөрсөн ч яа гоё ирүүлээрээ. За тэгээд хамгийн үзэсгэлэнтэйгээрээ байх боломжтой гэсэн үг. 진정한 아름다움은 궁 관리에 있습니다. Тэгэхээр энэ нөгөө үзэсгэлэнгийн нууц чинь өөрөө энэ юугаа саваа ирүүл сайн арчлахаас эхэлдэг гэсэн үг. 이분은 궁 관리도 하셨지만 얼굴에 앰플까지 쓰시면서 얼굴이 너무 고운 피부가 너무 좋은 분으로 지금 너무 행복해 하십니다. Тэгэхээр энэ хүн болохоор яг ингээд хүнээ хэрэглээд сав одоо өтрээ гэх мэт бүх эмэгтэйчүүдийг аягүй сайн арчилсан давхар ингээд аамтыг хэрэглээд арьсаад нүрэж гисэн арчилж байгаа. 마치 피부가 10대 같지 않습니다. Арьсан бүр зүгээр ингээ 10 шиг харагдаж байна тий. 궁 관리만 잘해도 피부가 사이토카인이라고 면역, 우리 피부를 깨워주는 성분 사이토카인이 10배나 늘어납니다. За тэгэхээр бид нөгөө өтрээгээл айгүй сайн арчилахад бидний энэ арьсыг илүү залуу, илүү толгор гоё болгодог яг тэр нөгөө найруулга маань илүү итгэжээд арьс маань айгүй гоё болдог гэсэн үг. 지금 여성이라면 꼭 써야 되는 게 궁이라는 거 오늘 이 시간에 꼭 강조하고 싶습니다. Тэгэхээр яг өнөөдрийн энэ сургалтаараа дамжуулаад эмэгтэй хүн л бол те эмэгтэй хүн бүр энэ хүнээ буюу эмэгтэйчүүдийн гээлийг одоо хэрэглээд үзээрээ илүү эрүүл болоорой гэдгийг бас дахин хэлмээр байна. 다음은 제 파트너입니다. За энэ хүн болохоор яг манай яг энэ багшийн партнер нь гинэ. 지금 현재 나이 29살이고 За тэгээ 29 настай. 동물병원 간호사로 일하고 있다가 이 친구의 문제는 뭐냐면 얼굴에 홍조하고 За тэгээ энэ хүний хувьд болохоор яг нөгөө амьтны эмнэлэгт яг ажилдаг. За тэгээд энэ хүний одоо яг нүүрэн дээр нь одоо гарч байгаа найрсны ч юм уу асуудал нь юу вэ гэхээр ингээд нүүр ингээ амар улаан. Байнга ингээ улаалттай байдаг. 홍조와 생리통, 10대에 시작한 생리통이 너무 심해서 전철, 우리 기차 안에서도 쓰러질 정도로 тэгээд 죄송합니다. 말씀하시면 고생할 정도로 전철 안에서 쓰러질 정도로 굉장히 힘들었던 친구입니다. За тэгээ энэ одоо эмэгтэйгийн хувьд болохоор яасан бэ гэхээр биений юм 10 гаруй наснда ер нь бол ирээд те тэгээд өсвөр наснда ирээд тэрнээс хойш ер нь бол метронд явж байхдаа хүртэл ингээд биений юм ирээд сарын тэмдгээсээ олж өвдөөд тэгээд бүр ингээд метрон дотор хүртэл ухаан алдах хэмжээний тийм амар өвдөжсэн хүн байгаа. 15년 동안 약이 없었고 병원에서 진찰을 받아도 별다른 약이 없다고 합니다. Тэгэхээр 15 жилийн турш энэ хүн болохоор эмнэлэгт байнгын очиж үзүүлээд зүгээр л өвчин намдах юм авна уу гэхээс ямар нэгэн бүр ингэ шийдэх арга ч юм уу те эдгэх арга гэдэг зүйл бол огт байгаагүй. 그러다가 궁예를 만나서 생리통이 없어지고 тэгээд одоо ингээд бид хэдийн хэрэглэж байгаа 궁예 буюу энэ эмэгтэйчүүдийн гээлийг хэрэглээд одоо ямар ч нөгөө сарын тэмдгийн өвдөлтгүй болсон. 전업 간호사에서 우리 셀비아 사업을 하고 있습니다. За тэгээ нөгөө эмнэлэгт ажилладаг байсан
одоо сувилагч байсан чинь одоо болохоор манай Сильвиаг хэрэгэлдэг Viably гишүүн бизнес эрхлэгч гэсэн. 얼굴 홍조까지도 너무 깨끗해진 얼굴을 보실 수 있습니다. Тэгэхээр нөгөө нүүрний улаалтан ч ихсэн бүр байхгүй болоод айгүй гоё цайрсан байна штэ тий. 오케이. 자, 다음은 여성의 질병을 가지고 있었던 경부암, 경계선 경부암을 앓고 있다가 궁예를 쓰시고 이렇게 이상 소견이 없음을 증명하는 사진입니다. За энэ хүний хувьд болохоор яг эмэгтэйчүүд тал дээр ерөнхийдөө яг нөгөө умаа хор тавтар тусч ийсэн. За тэгээд өмнө нь ингээ үзүүлэхдээ мэд хамгийн ихний зураг нь болохоор яг умаа хор тавтартай гэдгийг үзүүлсэн байгаа зураг гэсэн үг байхгүй. За дараагийнхан зураг нь болохоор күнэг хэрэглэсний дараа одоо шинжилгээнд дахиж ороод ямар нэгэн одоо эрүүл мэндийн асуудал байхгүй байна, ямар нэгэн өвчлөл байхгүй байна гэдгийг харуулсан зураг байсан гэсэн үг саяхан. 다음은 42세 여성인데 12번의 시험관 아기를 준비하고 있었는데도 아이를 갖지 못했습니다. За тэгээд дараагийнх нь болохоор 42 настай эмэгтэй байгаа. За энэ хүн болохоор 12 удаа нөгөө өөрөө биш яг нөгөө үүр шилжүүлж суулгана гэдэг билүү те. Тэрүүгээр 12 удаа туршиж хийж үзсэн боловч 12 удаа бүгдээрээ бүтлгүүтээд жирэмсэн болж чадаагүй байсан байгаа. 궁예 내박스 쓰시고 아이가 가졌습니다. 아이를 За тэгээ энэ 가졌습니다. хүн болохоор күнээ 4 хайрцаг күнээ тэгэхээр 40 ширхэг гэсэн үг шүү дээ тий 40 ширхэг күнээг хэрэглээд жирэмсэн болсон байгаа. 여러분들이 너무 잘 아시고 계시는 두 분 아시죠? За та бүхний айгуу сайн мэдж байгаа хүн байна тийм ээ? Хоёулангийн мэдэн дээ? 어제도 아이 보셨죠? 승재. Өчигдөр ч ихсэн хүүхдийг нь харсан уу та? 비아벌 주식회사의 첫 궁예 베이비. Тэгэхээр нөгөө яг энэ хоёрын маань хүүхэд нь болохоор яг манай Viable хувьцаа компани хамгийн анхны күнээ хэрэглээд төрсөн нөгөө күнээ хэрэглэсний дараа төрсөн хүүхэд гэдгээр амар алдартай. Ер нь бол нөгөө Viable-ийн орлого гэсэн. 자, 2박스 반 쓰시고 아이를 승재를 갖게 됐습니다. Тэгээ Ginny Green Diamond-ийн хувьд болохоор 2 хайрцаг күнээ хэрэглээд жирэмсэн болсон байгаа. 제가 시간 관계상 빨리빨리 체험 사례 위주로 갈 테니까 뮤를 드시고 계시는 분 손 한번 За дараагийнх нь болохоор 뮤н буюу дархлааны бэлтгэл ууж байгаа хүмүүс гараа орчихгоё. 저는 뮤이라고 생각하면 정말 면역력 생각하신다 그러면 딱 이거 한 포만 권해드리고 싶습니다. Тэгэхээр би 뮤н гэвэл надад юу бодогддог вэ гэхээр зүгээр л та хэдэд энэ үгийг хэлмээр санагддаг. Та хэрэгтэй бол 이 бүх хүн 뮤нийг хэрэглээсэ гэж боддог. 여기에는 우리 지금 한국에서 상위 1%들이 먹을 수 있는 유일하게 암을 수술하신 분들도 면역을 증진시키기 위해서 유일하게 드실 수 있는 최고의 면역력 제품입니다. Тэгэхээр энэ 뮤н буюу дархлааны бэлтгэл маань болохоор хамгийн одоо дээд зэрэглэлийн орц найрлагатай. За тэгээд нөгөө хор тавдрын эсрэг гэсэн эмчилгээнд одоо хор тавдрад тусаад эмчилгээ хийж байгаа хүмүүстэй дархлаагаа одоо бүр дэмжих ёстой хүмүүс гэх мэтлэн бүх хүмүүсийг одоо уух боломжтой ийм хамгийн одоо сайн дархлааны бүтээгдэхүүн гэсэн үг. 자, 뮤는 홍삼. 한국의 제일 세계적으로 유명한 면역력의 최고인 홍삼이 들어가 있고요. За тэгээд Солонгост болохоор яг улаан орхиод яг дархлааны хамгийн одоо дархлаанд хэрэгтэй гэж үздэг. Дархлааг маш ихээр дэмждэг гэж үздэг аахгүй улаан хүн орхиодог. Тэгээд тийм болохоор улаан орхиодог яг улаан орхиодой орц найрлах нь бүр илбэг. 홍삼에는 사포닌이 되게 함유하고 있는 건 면역력 증진에는 최고의 제품이라고 생각하시면 좋겠습니다. Тэгэхээр энэ улаан орхиодод болохоор нөгөө сапонин гэдэг яг нөгөө орц найрлага маань байгаа. Би яг монголоор юу гэж хэлэх нь бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ нөгөө яг орц найрлага нь өөрөө дархлаар бүр амар их хэмжээгээр дэмжиж өгдөг тийм найрлага байгаа. 면역력 하면 홍삼인데 여기에 환기 부정단이라고 해서 굉장히 고가의 약재가 함께 쓰여지고 있습니다. За тэгээд тэрний дараа бас яг улаан орхиодоогоос гадна ханги гэдэг зүйл байдаг аахгүй хунчир баха миний бодлоор тий Тэгээ хунчир байдаг болохоор бас их хэмжээгээр биднэрээ дархлааг айгуу сайн дэмжиж өгдөг гэсэн үг. 환기, 단삽. За тэгээ мэдээч нөгөө түүхий хүн орхиотой. Хүн орхиотой чи өөр амар олон төрөл байт юм байлээ. Нэрнүүд нь өөр. Гэхдээ дандаа нөгөө боловсруулсан арга нь өөр.
Тэгэхээр ер нь бол дандаа хүн орохоодоо улаан орохоодоо байгаа гэсэн. 자, 그다음에 후두고. За тэгээд бас нөгөө нэг юм 후두, 후두고, 그게 그 버섯. тий ямар нэг мөө гэдэг нэг бүксэн хэлбэртэй. 자, Нэрэ. Аа 후두고. битгүү нэг юм амар ингээ бондгол яг нэг бүхшиг мөө. 버섯. 버섯. 자, Тий. 아, Тэгээд тэрийг болохоор нөгөө юуны зээрийн юу бүхстэй адилхан гэж яг тийм нөгөө нэр өгсөн байдаг аахгүй Солонгост болохоор. 자, 후두고, 환기, 단삼. 이 세 가지 기능을 얘기를 해드리자면, 자, 단삼에는 노폐물을 제거하는 기능이 들어 있습니다. 성분이 들어 있습니다. За тэгээд саяны нөгөө гурван одоо яг энэ орц найрлагын хувьд ямар одоо онцлогтой давуу талтай үр дүнтэй вэ гэхээр саяны нөгөө тансам гэж хэлээд байгаа нөгөө нойтон хатаагаагүй тэр хүн орохоодоо маань болохоор яадаг вэ гэхээр тэр нь болохоор бидний биед байгаа хорт бодисуудыг гадагшлуулж өгдөг. 그리고 후두부에는 위와 장의 면역력을 올려줄 수 있는 성분이 들어 있습니다. За тэгээд саяны нөгөө бүхсэн хэлбэртэй мөөг байгаа шүү дээ тий. За тэр мөөг нь болохоор бидний одоо эд ирэхтэн ходоод гидсний дархлааг дэмжиж өгдөг. 그래서 미솔롬뷰는 체력이 허약하신 분이 드시면 너무 효과가 좋습니다. Тэгэхээр бидний энэ ууж байгаа энэ мюн маань тий дархлаагаа дэмжих ёстой хүн бүр уух ёстой маш чухал бэлтгэл байгаа. 다른 게 아니고 여러 가지를 안 드셔도 미솔로면 한 포로 내 면역은 내가 지킬 수 있는 유일한 제품입니다. Тэгэхээр өөр онцгийн одоо бэлтгэл ч юм уу ямар нэгэн нэмэлт юмнууд уухгүйгээр мюнийг л уухад бид нар авч болох бүх шимт тэжлийг авах боломжтой гэсэн үг. 자, 이런 뮤를 드시고 효과를 보신 분이 있어서 체험 사례 말씀드리겠습니다. За тэгээ мюн буюу одоо энэ дархлааны бэлтгэлийг уугаад ямар бодит үр дүн үзүүлсэн байна гэдэг талаар бид нар хуваалцъя. 이분은 지금 현재 78세. За энэ хүний хувьд болохоор одоо 78 настай. 12년 동안 췌장 쪽에 있는 지방 육종 암을 앓고 계셨던 분이십니다. За тэгэхээр энэ хүн маань болохоор бас олон жилийн туршид яг нөгөө нойр булчирхайн өвчнөд байсан байгаа. 특이 암으로 항암이 필요 없고 항암이 안 되고 방사선 치료가 안 되는 90%의 재발률을 가지고 있는 암입니다. 몇 퍼센트의 재발? 90%. 90%. За тэгээ энэ хүн нь болохоор ямар нэг одоо хагалгаанд орох боломжгүй яг тэр өөрийнх нь туссан одоо өвчний хувьд те. Тэгээд нөгөө ер нь бол ингээд илбэг байдаг тийм их байдаг өвчин биш болохоор одоо химийн эмчилгээ хийх боломжгүй. Дээрэс нь болохоор нөгөө 방사선ыг чи юу гэдэг лээ? Нөгөө улаан гэрлийн туяагаар ингээд юу эмчилдэг штэ тий туяа эмчилгээ авах. Тийм туяа эмчилгээ ч гэсэн авах боломжгүй ерөөсөө орох боломжгүй хүн байсан байгаа байхгүй. 그래서 개복 이렇게 배를 열어서 수술하는 수술을 4년에 한 번씩 3번 받으셨던 분이십니다. Тэгээ энэ хүн болохоор ингээд гидсээ ингээд юу яагаад онгоолгоод ингээд яг гидсэндээ ингээд байнга ингээд дотроо ингээд хагалгаа хийгээ тэгээ тэр нь 4 жилдээ нэг удаа хагалгаанд байнга ордог байсан гэж. 그런데 12년 동안 앓고 계시다가 작년 10월에 굉장히 심해지셨습니다. Тэгээ 12 жилийн туршид ингээд яг энэ өвчнөөрөө ингээд өвчилж байгаад түрүү жилийн 12 сар 거동이 힘들고 그래서 마약 진통제를 병원에서 투약해 주셨습니다. 작년 12월 달에 완치가 되신 거죠. 10월에 완치되신 거죠. 근데 түрүү жилийн 10 сард яг бүр мөсөн идгэрсэн гинэ. 그래서 바로 병원에서는 더 이상 약이 없다, 방법이 없다 하셔서 집에서 모시고 가서 치료를 그냥 편안하게 해드리라고 했는데 Тэгэхээр нөгөө эмнэлгээс ямар нэгэн одоо хийх эмчилгээ байхгүй байна. Энэ хүнд угаасаа одоо найдвар байхгүй байна гэж байсан хүнийг хүүхдүүд ингээ гэрлүүгээ дагуулж яваад те яг ингээ мюнийг уулгаад энэ одоо угаасаа мэдээж хөдөлж чадахгүй хэцүү байсан байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хүнийг ингээ гэртээ ингээ аваачаад яг мюнийг уулгаад 따님이 그래도 마지막이라도 할 수 있는 노력을 해드리고 싶어서 궁예, 뮨,
닥터 올리고 세 가지를 쓰시기 시작했습니다. Тэгээд яг нэг хүүхдүүд нь яасан бэ гэхээр мэдээж нөгөө ангаах ухааны тал дээр энэ хүнд ямар нэгэн арга хэмжээ авах боломж байхгүй, эмчилгээ авах боломж байхгүй болохоор за хамгийн эцсийн найдвараа тэгээд хүнээ, мюн тэгээд 닥터 올리고. олиго энэ гураар ер нь л байнгын ингээд одоо эмчилгээ явуулал хийсэн гэсэн үг. 놀라운 기적이라 Тэгээд тэгэхээр гайхамшигтай бүр ингээд гайхамшиг бий болсон. 한 달 만에 Нэг сарын дотор 12년 동안 치료 방법이 없었는데 한 달 만에 궁예 뮨 닥터 올리고로 건강하게 걸어 다니시기 시작하셨습니다. тэгээд энэ хүн маань 12 жилийн туршид өвчлөөд эдгэж чадахгүй байсан энэ өвчнөөсөө нэг сарын дараа бүрэн чөлөөлөгдсөн гэсэн. Зөвхөн энэ гурван бүтээгдэхүүн хүн, хүнээ, мюн тэгээд олиго. 지금 현재 1년이 지난 지금 현재 За 너무 нэг жил өнгөрсөн одоо болохоор 정상적으로 활동하고 계십니다. бүр айгүй гоё ингээд зигзигээд ингээд алхаж байна. 비아블 씨나 뮨 박수 한 번만 칠까요? Тэгэхээр хэдүүлээ нэг ганц цадгарч чуу. 알 수 없는 병으로 피부에 면역력 아토피라고 얘기하는데요. 혈관 속에 다니면서 약한 부위에 나오는 아토피, 이렇게 피부 염증으로 평생 고생하셨던 분이 이렇게 뮨을 드시고 굉장히 건강해지셨습니다. За дараагийнх нь болохоор энэ хүний хувьд болохоор яг ингээд ямар өвчин гэдгийг нь мэдрэгдэхгүй зүгээр ингээд арсны өвчнөд болсон байгаа даа байхгүй. Тэгээ нөгөө дархлаа ингээд суларсан газар дээрээ тэгээд шууд ингээд юм гарчдаг байсан. Тэгээ ингээд өрөвсөд ингээ улайгаад ийм байсан боловч 3 сарын дараа апэ сажиман боёо. Тэгээ 3 сарын дараа энэ хүн арьс нь ийм гоё болсон байгаа даа байхгүй тий. Яг тэр доотлын зураг нь болохоор 3 сар хэрэглэсний дараах зураг байгаа. Тэгээд одоогийн яг байгаа зураг нь хажуудлын том зураг гэсэн үг. 자, 그다음은 자, 당뇨와 고지혈증으로 염증 수치가 굉장히 높으셨던 분입니다. За тэгээд энэ хүний хувьд болохоор нөгөө цусан дах сахарын хэмжээ нь айгүй өндөр. Тэгээд бас нөгөө өөхлөлт айгүй их өндөртэй байсан хүн юм байна. 정상. За тэгээ өмнө нь болохоор мэдээж нөгөө ямар нэг одоо юу байгаад байгаа штэ. Цон хэмжүүр гэж байгаад байгаа штэ те ямар нэг одоо сахарын хэмжээ гэж байгаа. Тэр хэмжээ бүр ингээд айгүй их өндөр байсан хүн одоо тэнд ингээд чонгсан гэдэг нь ирүүл ямар нэг асуудал гэсэн үг байхгүй. Тэгээ тэр үзүүлэлтүүд нь бүгдээрээ ирүүл гэж гарч ирсэн хүн байна. 저 하나 그거 안 띄워줬네요. 기다렸어? 지금은 해주세요. 응? 예. 제가 마지막으로 궁예로 제가 20년 동안 건강치 못했다가 건강해진 모습을 보고 За тэгээд би ингээ 20 жилийн өмнө одоо байснаасаа те 20 жилийн дараа би ингээд ирүүл болсныгоо 저희 남편이 미솔로 뮨으로 임상을 낸 걸 보여드리겠습니다. Тэгээ нөгөө яг манаа нөхөр яг 뮨 буюу дархлааны бэлтгэл уугаад бас ямар бодит үр дүнг авсан гэдгийг нь та хэдэд бас хуваалцъя. 잠시만. Жаахан үлээж байгаарэ. 당뇨를 표현하시는 거죠? 네네. 됐어요? 제 남편은 가족력으로 오랫동안 당뇨 수치가 187이었습니다. 187이요? За энэ хүний нөгөө нөхөр нь болохоор угаасаа бүр ингээ удмын нөгөө чихрийн шижин өвчтэй сахартай байсан юм байна. Тэгээд 187 байсан гинэ. 그런데 약도 필요 없었고 그랬는데 미솔로 뮨을 드시고 나서 3개월 만에 정상 수치로 올라온 수치입니다. Тэгээд яг тэр хүн болохоор 얼마 동안 먹었다고 그랬지? 3개월. 3 сар уугаад ердийн хэмжээндээ сахарын хэмжээнд буурсан. Саахан 3개월. надад 187 гэсэн.
тэгвэл тийм л юм байна л да. 그 음, 이제 당뇨 수치를 음, 187이라고 하셨는데 음. 그 몽골 분들은 이제 18점 몇 이렇게 말씀을 하신다고 하셔가지고 굉장히 높은 당뇨 수치였는데 정상 수치로 3개월 만에 тэгэхээр нөгөө та 돌아오셨습니다. хэдийн хэлж байгаа нөгөө 18.7 гэдэг чинь бол зөв юм шиг байна. Нөгөө хоёр өөр улсын хэлээр ярьж байгаа болохоор ялцчихгүй нөгөө үзүүлбэр нь юу нь өөр байгаа даахгүй тий. Тэгэхээр бүр амар тийм өндөр байж байгаад одоо яг ердийн эрүүл хүний хэмжээнд ирсэн байна гэсэн. 저희 부부는 비압을 신화에서 만든 궁예로 이렇게 건강해졌고 저는 Тэгээд яг манай нөхөр бит хоёрын хувьд болохоор яг манай энэ Viabalt байгаа хүнийгээр дамжуулаад айгүй мюнер дамжуулаад айгүй эрүүл болсон. 저희 남편은 미솔론 뮨으로 건강을 회복하셨습니다. Өөрөө болохоор күнээг хэрэглээд айгүй эрүүл болсон. Нөхөр маань болохоор мюн буюу дархлааны бүтээгдэхүүнээр илүү эрүүл болсон байгаа. 여러분들 면역을 왜 지켜야 되냐면 면역 세포, NK 세포, 내추럴 킬러 세포가 우리 몸속에 돌아다니고 있습니다. За тэгэхээр бидний биед болохоор нөгөө дархлааны систем, дархлааны яг ийм эс байгаа. За тэгээд тэр нь болохоор нөгөө NK гэж хэлдэг гэж байгаа байхгүй юу? 음, NK, 내추럴 킬러 세포, Natural killers гэдэг. 내추럴 킬러 세포는 우리 몸속에 개수로 얘기하면 500개 정도가 있어야 건강하다고 합니다. Тэгэхээр тэр нөгөө дархлааны эс маань бидний биед ер нь бол 500 хавцаа байж иж бид нэр эрүүл байдаг гинэ. 음, 지금 나오는 동안 설명했었는데 저희 남편 임상입니다. За одоо энэ нөгөө нөхрийнх нь үзүүлэлт ахгүй юу? 1개월 처음일 때 За 1개월 эхний 때 1 сар дээр ийм байсан гинэ. 180, 180, 아하. 133, 178. 또 2개월 때는 125, 132, 129. 아하. 또 3개월 때는 정상 수치 이렇게 정상. Ердийн хэмжээ нь өөрөө яг нөгөө 10 хэд байд юм байна л да тий. Би бас нөгөө сахарын талаар сайн мэдлэг болохоор. Тэгэхээр нөгөө өмнө нь болохоор одоо яг 1 сар хэрэглэхэд 180 за 18 байсан. За 2 сарын дараа болохоор 125, 32, 129 гэх мэтлэн болсон байна шүү дээ. За тэгээ тэрнийхээ дараа болохоор 113, 114, 112 гээд бүр ердийн хэмжээндээ эрүүл хэмжээндээ очсон байна гэсэн үг байхгүй тий. Хэмжээс нь нөгөө хойдлын тоог нь ч гэсэн нөгөө 3 оронтойгоор л уншчихсан юм байна л та. Тий, яг зөв. 그 같이 약도 복용을 하셨는지 전혀 안 먹었어요. 그래서 огт ийм уугаагүй гинэ. 그리고 미솔론 뮨하고 운동요법 일주일에 3번 정도 운동했습니다. За мюнийг яг ингээд уугаа тэгээд 7 хоногт 3 удаа бол заавал дасгал хөдөлгөөн хийдэг байсан гинэ. 이전에는 약을 드셨었어요? 전혀 안 드셨어요. өмнө нь бол ерөөсөө ийм уудаггүй байсан гэж байсан. 그러니까 약을 한번 복용하게 되면 끝까지 복용을 해야 되기 때문에 약을 복용해야 되는 경계선에 있었습니다. Тэгэхээр нөгөө яг өөрөө бас нэлийн сахарын хэмжээ өндөр байсан болохоор тэгээд нөгөө сахарын эмчин болохоор яг миний сонсноор болохоор нэг ингээ ууж эхлүүл ер нь бол тасралтгүй байнгын уух хэрэгтэй юм байна шүү дээ тий. Тэгэхээр нөгөө тэхгүй тулд ер нь бол уугаагүй юм байна л да анханасаа. 자, 오늘 이제 하루에 하나를 드셨는지 두 개를 드셨는지. 아침에 처음에는 한 박스는 아침에 한 달은 아침에 한 번 공복에 따뜻한 물과 함께 공복에 하나, 저녁에 하나. За эхний удаа болохоор эхний 1 сар дээр болохоор өглөө бүлээхэн уустай ингээд цуг уусан гэж нэгийг тэгээ орой болохоор бас нэг уутыг уусан. Тэгэхээр хоёрыг уусан гэсэн үг байхгүй өдөртэй өглөө оройдоо. Тэгээд өглөө уухтаа болохоор өглөн дээр. 두 번째 달은 하루에 한 포. За хоёр дахь сар дээр болохоор зүгээр өдөрт нэгийг. 세 번째 달부터는 계속 아침에 일어나서 공복에 따뜻한 물 마시고 한 포씩 계속 복용했습니다. За тэгээ 3 дахь сараасаа хойш бол өглөө өлөн дээрээ босоод бүлээхэн уусныхаа дараа өлөн дээрээ зүгээр шууд нэг уутыг уучдаг гэсэн гинэ. 자, 그다음은 우리 김정호 전략국장님 너무 잘 아시고 계시죠? За тэгээ та хэд маань болохоор нөгөө 김정호 стратегийн албаны даргыг мэдэн шүү дээ тийм ээ? 그분의 임상입니다. За тэр хүний даргын жигсэн бас юг бодит үр дүнг үзүүлье гэнэ. 미솔롬 윤 드시기 전에
아, 뮤닉 오하사 오문 제가 내추럴 킬러 세포는 500개 정도 있어야지 건강하다고 얘기했는데 우리 김정호 전략그룹장님은 240개 정도 가지고 있었습니다. За тэгээд нөгөө яг тэр дарга маань болохоор бид нар түрүү хэлэхэд нөгөө яг дархлааны ийстэй тэр NK-ис маань болохоор 500-аас дээш байж иж ирүүл байдаг гэдгсэн шүү дээ. Гэсэн чинь анх болохоор Ким Жон ун захирлын хувьд даргын хувьд болохоор яасан бэ гэхээр 241 байсан юм байна. 미솔루뮴을 3개월 복용하시고 아주 놀랍게도 거의 2,000개로 늘어났습니다. За тэгээд нөгөө мюнийг уусны дараа бүр 1000 дахин өссөн байгаа хгүй те дархлааны тэр эсүүд нь одоо тэр тог харахаар 241 байж байгаа тэгсэн чинь хажууд нь болохоор 1918 гэж ах шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ хэмжээний айгүй их өссөн байгаа өсөлт өгсөн байгаа хгүй. 여러분, 시간 관계상 이렇게 짧게 제가 말씀드렸는데요. 뮤는 꼭 남성분들에게 또 우리들에게도 꼭 필요한 그리고 또 나이가 어린 아이들에게도 꼭 필요한 제품입니다. За тэгэхээр би нөгөө өнөөдөр яг ингээ бидний цаг бас тавьчих байгаа болохоор ер нь бол яг ямар одоо зүйл байдیں۔ Ямар ус найрлагатай байдیں۔ Тэгэнгүүт бодит үр дүнгээс хуваалцлаа. Харин энэ мюн буюу дархлааны бэлтгэл маань болохоор хөгшин залуу хүүхдүү, настай хүн үү ямар ч хамаагүйгээр бид бүгд эмэгтэй эрэгтэй ч харгалзахгүйгээр бүгдээрээ уух ёстой бэлтгэл шүү. 시간 그 3살 아기는 어떻게 먹어야 하는 40분 하나 정도로 зүгээр нэг одоо нөгөө цайны халбгаар нэгийг л уулгахчаад 40분 하나 정도. 임신하신 분들 임신하신 분들은 초기에는 안 드시는 게 좋을 것 за 같습니다. жирэмсэн хүмүүс болохоор ихэн үедээ бол ер нь бол уухгүй байсан дээрээ гэж. 그럼 그리고 언제부터 드실 수 있을까요? 임신 출산하고 나서 바로 드시는 게 너무 좋습니다. 불снийхаа дараа шууд уугаад эхлэхэд болно гинэ. 그리고 제가 시간 관계상 여러분들에게 너무 해드리고 싶은 말은 너무도 많은데 제 PPT는 유윤주 블루님에게 제가 직접 드릴 테니까 그 필요하신 분들은 거기서 번역해서 쓰실 수 있도록 제가 보내드리겠습니다. За тэгээд яг нөгөө багш маань болохоор энэ сургалтанд орсон энэ одоо presentation файлаа яг Юнжо гэдэг юунд спонсорт Нуйж спонсорт өгчээ гинэ. Тэгээд нөгөө орчуулад ч юм уу хэрэглэх боломжтой гэж байна. Гэтэ ерөнхийдөө төв дээр бол Мюнийг орчуулсан нь бол байгаа. Би орчуулсан байгаа болохоор тэрийг бас давхар Монголд очиод та яадаг үгүй за. 네. 그리고 또 한 가지는 제가 정현주 크라운인가 해서 국례를 쓸 때 꼭 필요한 Q&A 30분짜리 영상이 있습니다. 그것 또한 또 여러분들께 제공해 드리겠습니다. За тэгээд Чонgyонжу Краунтай хамт нөгөө яг күнээгийн талаар хэрэглэх заавар ч юм уу нөгөө асуулт хариултын бичлэг 30 секундын бичлэг хийцэн байгаа гинэ. 여러분들 너무 긴 시간 들어주시느냐고 너무 애쓰셨고요. 여성분이라면 꼭 써야 되는 궁예는 질과 자궁만 건강한 게 아니고 외모까지도 너무 아름답게 만들어줄 수 있습니다. Тэгэхээр тэр нөгөө асуулт хариултын бичлэгээ бол бас та яадаг өгнө. За тэгэнгүүтээ одоо нөгөө эмэгтэй хүмүүс л гэвэл бид нар яг ингээд дотоод эрэхтнээ ингэж хайрлаад арчилж ийж бид нар өөрсдөө ирүүл тэгээд бидний гоо үзэсгэлэн гэсэн илүү ирүүл үзэсгэлэнтэй болно шүү. 여러분들 그러니까 몽골에서 또 타국에서 너무 건강한 모습으로 다음에 또 다음을 만날 거를 기약하면서 수고 많으셨습니다. 감사합니다. За бас тэгээд дараа яг та эцтэйгээ бас